Pozdrav, dobri moji ljudi. Danas sa mnom evo jedna novogodišnja emisija, novogodišnji specijal, što bi rekli sa Semirom Kraljom. Prvo, Semire, da ti kažem jedno veliko hvala. Flashback. Stavi ovako prste na ovaj plavi kvadratić. Koliko ti pokazuje? 70. 70% ti je životna energija. Evo sad ću ja Pa staviti. nisam loš. Nisi loš, evo stavit ću ja sada. Koliko je meni? Svaka čast. Spadamo zato što se stalno prirodi. 95%. Zato što sam stalno izložen energiji bosanskih piramida. Dajte još jednom da ja stavim. Samo 100% vaš, a moj 70. To nema baš puno veze sa... Ne, stvarno. 30% ima manje energije od vas. Are you stupid or something? E sad gledaj, ja donosim ovaj aparat. Genijalno. Prisligam ga na te megalite u Sardiniji. Da? 55%. Podni ljudi imaju 55%. Dakle, ljudi su živi. Da. Dolaze, ljudi imaju 55%. Logično. Oni su, mislim, mi smo od 55 pa do blizu 100%. Ja imam oko 98 sada. 55%. End of Flashback. Ti si sve vreme govorio iskreno i zato mi je stalo do tvog mišljenja jer ga cenim. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Stoka ume da nervira, gutaj šta ti se servira. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Bolje mozak sakrivati, pa čutati i plivati. Kako je lepo biti glup. Ne bavi se politikom, spavaj, radi, ćuti, jedi. I ne veruj više nikom. Lezi, dik se, ustaj, sedi. Lezi, dik se, ustaj, sedi. Kosa gori ispod šlema, valjamo se po prašini. Niko od nas pojma nema da smo davno u mašini. Da smo davno u mašini. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Mani glavu, pasi travu, glup si, nisi ti u pravu. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. Baš te boli šta ti rade, ko te laže, ko te krade. O, kako je lepo biti glup.